Ljudi, dobrodošli na moj kanal. Ovim videom vam se želim zahvaliti na 150 subscribera, to je 166, hvala vam što me pratite. I znači odlučio sam da reklamiram youtubere ko Adis Gameplay, pozdrav za Adisa. Znači ispod u komentare ovog videa pišete javite se normalno i ja ću vas reklamirati. Ko Adis Gameplay, slobodno posjetite njegov kanal, on je isto reklamirao, iako je dobar youtuber. I znači za 150 subscribera specijal reklamiram youtubere, javite se dole u komentare i slobodno lajkajte, šerajte i komentirajte zadnja 3 videa, normalno i ovaj video lajkajte, šerajte i komentirajte i hvala vam puno što me pratite i podržavate. Pa vidimo se do sljedećeg videa, doviđenja!